City Director sa Cebu City Police Office, Girelibohan sa Katungdanan. Nunot sa nitabong pag-ambush patay kang Clarin Occidental Mayor David Navarro. Ano yung report? Gipahibaw ni Police Regional Director Brigadier General Valeriano de Leon nga girelibuhan si Colonel Jema Binluan isip Cebu City Police Office Director. Kinihuman sa kamatayon sa mayor sa Clarin, Misamis Occidental David Navarro. In fact, I already relieved City Director, administrative, to pave the way of impartial investigation. Samtang ginawa to sa Binluan ang pagrelibo kaniya. Siyang ipadala mensahe bukas siya kung ipaubos sa investigasyon aron maseran kung naapabay pagkulang ang mga pulis ubos ihang liderato. Si Binluan gi-assign sa Regional Holding Unit kinsay yulipan ni Colonel Giovanni Maines isip OIC. Sa pikas bahin gipaniguro ni Mayor Edgar Labella nga luwas ang sugbo sa mga taong nagtinarong. Apando na siya warning sa mga nalambigit sa tinunto. Cebu City, I would categorically say, is very, very safe, especially to the law-abiding citizens. But to the criminal elements, especially those involved in drugs, drug protection, drug dealing, and all sorts of illegal drug activities, the better beware. And if they continue to do that, they better stay out of Cebu City. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.